yaitu kuramalangi sebaiknya memperbanyak amalan ini. Amalan agaro kadena bitta turduna bainahuma rabbakum. Nigi pamigaybi baca yeweri lalanna ulan ramalang pakangkay kurituriona pung Allah Ta'ala. Pada peralu ya gurima pamadangay ya kudigati sa baca ya na la ilaha illallah. Kung kataw kirita madan na masusa irita bulisa irita pura masampajasubo na baca yero astagfirullah innahu kana waffara wikapitu pulo makuling na dampengang ipung Allah Ta'ala dosana arwa pulo na tau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna tau melebiku pada angkiri amasiri pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah tapajai ri rampi-rampi asukuru kamaraja ri sisi arajangan pung Allah Ta'ala. Nasaba apangin ringan na kuritu na to pada angkas salay wisinin na urusatta pada angka ki salaywi sinin na jama-jama linota atau pada angka hadiri ribola melebih na pung Allah Ta'ala pangului kuritu sinin na gau-gau ta barak kuam mengi pada angka ki kuritu lolo ngapam masina pung Allah Ta'ala. Salawat mapas salamat masari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nigi may salawat nari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yaitu salawat kibacai ang kami mamito si di malaika iwirit jamang pole ripong Allah Ta'ala. Murusui
tahu masalawa irina bitta. Tungka-tungka riwat tu masalawa ta yerusalawat ta itiwi lau mangulur sisina pung Allah Ta'ala. Kadang kay puangi salawat na atatta asan na yewe, anak na yewe. Jadi itu kelebihannya salawat hadirin. Taniai di bawang kitab kuito paro ita putui asan na tomatoatta. Nariko na palaban ni pung Allah Ta'ala makadawing kay ataku ya sayanu anak na yanu, maka semua penghuni kubur yang sudah masuk di alam barzah, maka daman ngiruwi upak paha tahu jaji yang wija-wija si mata masalawa rina bitta gara-gara salawatna na kitab putui itu matawanna masahoro risisina pung Allah Ta'ala. Jadi itu salawai Bapak Ibu sekalian diga gapalawangat ta si bawa pung Allah Ta'ala nasabari salawat na nabitta salawat rina bitta. Ya kupat doang obat dijaji na tolak pung Allah Ta'ala. Gau-gau wat dijaji na tolak pung Allah Ta'ala. Na iya kia narik ko salawa de gaga tolakan na risisina pung Allah Ta'ala. Namo pak kadang yerto masalawa ima cule-cule na bacay salawa na terima to'y pung Allah Ta'ala. Yasangnya macule-cule risisina jama-jamangi tidak fokus. Matangangi manasu masalah tui itu tidak fokus. Ya, tapi nak terima pun Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 kedua dari bulan suci Ramadan. Subuh ini memasuki 17 Ramadan. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura pau makada yaitu kuramalangi sebaiknya memperbanyak amalan ini. Amalan agaro kadena bitta turduna bainahuma rabbakum. Nigi-nigi pamigaybi baca yeweri lalanna ulan ramalang pakang kay kuriturio na pung Allah Ta'ala. Pakang kay rio na pung Allah Ta'ala. Na iya kuriona na pung Allah Ta'ala kilolong hadirin, maka semua yang kita butuhkan, semua yang kita inginkan aga mencaji hajat tak mesti napas hidupai yang ekor itu pun Allah Ta'ala nareko napuriyo ki pun Allah Ta'ala. Jadi situngan-tungan yang kita butuhkan sesungguhnya dalam kehidupan ini ya nariturio na pun Allah Ta'ala. Namo may gadecing, namo mega apalang narikode na puriyo ki pung Allah Ta'ala, masus satoy. Na yakya namo cek demi narikoy to harupang kau kengi menunroy riyo na pung Allah Ta'ala, yan na to. Malat da kiran nuang, malat da i kiapi japui di risinin na rupa tawe.
Amalan apa yang disuruhkan Rasulullah setiap bulan Ramadan mesti diperbanyak. Namun Rosidni pamigai baca kalimat La ilaha illallah. Dia kaya pala menemui ini. Tiga kata di na pala ye. Namu anak-anak mapala tu ye. Kenapa mesti diperbanyak kalimat La ilaha illallah? Maka dari Nabi ta jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Pakiasa ikor itu tepakmu menang. Pakabaru tepakmu tu menang. Nasaba ada la ilaha illallah. Nigi tahu si mata na baca la ilaha illallah. Dia nama romo ipakabiling piling. Dia nama romo ipengaruhi. Dia nama romo ipitayal dalam masalah. Nariko mega kibaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan keutamaannya yaitu kalimat la ilaha illallah. Momelo mati tawe perlutoi pak guru kalimat la ilaha illallah. Kadai Nabi tan. Lakinu inda mautakum la ilaha illallah. Lalalangang iyaroto maylo mati la ilaha illallah. Pada peralu ya iya guri ma pamadang ye. Ya ko digati sa baca ya la ilaha illallah. Kung katau kiri tamadan nama susah irita, bulisa irita ya naro bapak guru na nabita. Lalalangang kalimat la ilaha illallah. Ya. Apa nigi baca ya rumah kalian nabita man qala La ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Nigi baca itu kalimat la ilaha illallah ripaca purang adanna namate dakhalal jannah. Ipatami lalana surga pamasina pung Allah Ta'ala. Ya. Jadi para lipat ya guru-guru yang pemadangi. Ya, bapak-bapak ya tapak guru yang benita. Makna bajasa ngadi ko mita nak masira, mita nak bolisa, bici-bici ngak la ilaha illallah. Ko makka de benita makukui na kay. Jadi, ya. Para lu ya guru aja na tasusay pa imang. Palay ko tangaban ni matinro ni pa imam, mamba ni tinro ng kasiki roja-roja, ini nama gurui. Mati pina peyoli. Pangkatau kuruntuk pura mapamadang. Melek kami terobati na kasih mapamadang. Natutu ingat na. Natutu ingat na, natutu terus sumpan na. Jadi nakimu makoy. Nakimu. Ada kumagi tapakwero. Nasa barak din nasu nyawa na. Ada ku aga. Nasa kang itutu manang rumah guru ipa. Jadi din na nasu nyawa na ku itutui. Maka daka ko iya rumah guru emelo tatutu. Kamu patu guru si didi tatutui. Tutu to yero. Dakwe pa. Iya tu nyawai ko mayelo immasu tanaya tu nola. Iya tu nyawai ko mayelo immasu yinolahi. Sarak tanola. Iya kusumpan na tatutu tuy ingat na natanana malakul maut puno ya tawai. Hindi naman caji malakul maut. Nasadyaji pada aku tapapi sauni. Nasaga na paligore daku kapapak gurun na nabita lalalangang la ilaha illallah. Satu.
atau tabaca ngi 4 ayat terakhir suratul Fajar. Ya, bisa dibacakan di air. Ya, baca ngi kuwai tabaca ngi 4 ayat terakhir suratul Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setiap sampai tiup pakuling iwik kepitu napa isapungang ngiro capa-capa di mana si bawa capa kajena napa iju rumah tayang napa isapi tujun nasarana. Itu hadirin. Napa ni aja na yasi na tunrui aja tu na lampu na aja na. Jadi jangan lurus di bawah kakinya, jangan pula di atas kepalanya. Benerin na tunrui. Ya. Baya ko yasi na ulun na tunrui kaya ni matuk malakul maut melo cabu inyawana nang katosi ki okorom mahalah-halangi. Kadai malakul maut ikatupa haye pahalang-halangi ya bawa nalai cabut nyawana. Misalnya itu hadirin yang dimuliakan Allah. Banrin na yon roy. Ya, termasuk tujunna aja na tujunna lampu na capak kajena. Karena malakul maut mencabut roh itu mulai dari ujung kaki sama dengan ujung tangan. Ya. Napa si cabu irum napara iro nyawai mapamula capak limata capak kajitan apa si pulung ikut tujun na arota. Kopi arota matu si pulung inapa na wata menre masuk ke tujun na sarata. Iya natu na mega tau ko madangi mesu nyawana mak kita loyase magina kita loyase naitay nyawana mesu. Melo ni napalisu pemat, di na najajin lisu pak magay pada tolo na agaga capu distron na. Maka inilah tugas kita. Bagaimana supaya iri pak kapet jengi matanna. Ya, carane ipasi JP iru pak jaluk tasibawa induk di mata napi baca makada Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ipajapin ni kumatan apa itu tu. InsyaAllah tak tutup ni. Kupurai pakuro nang kamu patau de na milo tak tutup matan apa angka tu. Ya angka. Itu tu matan na tulik milak mopi. Itu tu matan na tulik milak mopi. Tau bangsa nana na ye. Itu tu matan na tulik milak mopat. Tau bangsa nana na ye mak bani tau na tulik na jama-jama lino mo pa na pigau. Ya. Jadi kong katau matu ipamadang purni tutu matanna na tulim milak mo pa kada memang ni iya na hatau ye mak ban ni tawi na tuli jama-jama lino mo pa na pigaw papisawi ya minimal misalkan na rekode na kiyulay ada halangan pa katutu jama-jamang dia na coco isalay ya contoh dokter bedah tahun kami lo mimana ya purni sesi tahu babang kita Allahu Akbar ini di maka jolo kalau mas tempat jolo li supak lau jai dia lah cocok ya itu ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan paling tidak narik koki jame si dia jama-jamang dan kita mendengarkan azan, hentikan dulu pekerjaan itu sejenak. Dengarkan azan dan jawab apa yang dikumandangkan oleh orang yang azan. Ya. Kita kembali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya guru-guru imam pemadang. Ya. Ada banyak persoalan yang bisa kita pakai Bapak guruna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling banyak yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan kalimat la ilaha illallah.
Ya. Kenapa? Itu tadi alasannya. Selanjutnya alasannya, ya kalimat la ilaha illallah bisa menentukan surga tidaknya seseorang. Bayar Nabi ta Watunna malasalat dan yang murena Abu Talib. Akadena bita mure. Aku wita je lasata iya mure samana iya na lasata kami na pacapurang. Baca ya mure kul la ilaha illallah dakhala jannah. Baca isi la ilaha illallah uyami kota surga. Na iya Abu Talib watiro ang katoy sahabat na risidape na yasang Abu Jahal. Ya. Maka dia Abu Jahal, Abu Talib. Opan na mo baca iya na Pak Guru ngaku Muhammad na catak ko sejarah atau pelurang. Opan na mo baca iya na catak ko sejarah maka dia Abu Talib tau pelurang na cacu kolontara. Tau pelurak ko. Lampe pa nabaca iya tu anak keturunanmu tu maka dia Abu Talib pelurang mitaulak da manihah. Na iya toga tau wisisa mitaulak da iasa pelur padahal pelur memang. Cima tili-tili bawang Abu Talib maka dari Nabi Tamuri baca sisa la ilaha illallah ku jami ku tama suruga. Akhirnya yang para Nabi Tamuri ripong Allah Ta'ala. Kadai pun Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Si majapunna ikor itu Muhammad demu lemparengi apa tiro apa ma sehidayah petunjuk. Meskipun itu orang yang engkau cintai, namo amurimu. Namo sijimu Muhammad, engkau tidak mampu memberikan petunjuk. Tanya iku mabere pamase Muhammad, tanya iku mabere hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha. Iya mi mabere hidayah. Ri sininna tau kupueloe. Yaitu amurimu Muhammad, dia nalulungan hidayah. Oh terdi Nabi takadawe kasi amuriku. Padahal selama ini mencaji palapi arona Nabi ta ang kamelo berdiri Nabi ta maka da Abu Talib de nawat di mugissa Muhammad sangadin na iya jolo mugissa. Kung kamelo padiri Muhammad iya mo padiri jolo. Kung kamelo puni Muhammad iya mo unu jolo na pawadi mo unu Muhammad. Jasa-jasana Nabi, jasa-jasana morena ro Nabi ta. Makanya diterangkan itu Andre Guruta maka dia pembelaannya Abu Talib. Kenapa dia tidak mendapatkan hidayah? Karena pembelaannya sesungguhnya bukan karena ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi pembelaannya hanya karena nasab anurena. Melupa diri nureku ya jolo pak murena kak masiri kak tu. Pembelaannya karena nasab itu penjelasannya ulama-ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tari Nabi tawe kasih amureku. Nah, sekaligus itu menjadi dasar tu maka dawat dimo aja tu pelet tari tawe ko matengang ni. Namiga apo eroto tuli macang tawe tari kong katau mate. Aja mu tari. Aca ko tu maka da aja bertari tani ambok mu mate. Ambok ta mate na paki mo cetri la. Ambok mu pa mate na muala litong. Hadirin. Ang kalakay mati teri bini na pasamiri teri. Pasamit teri. Pasamit teri. Ang kabini mati teri lakay na.
Kamu gajero lakit tariku mati lak beni na. Digai. Manang cari gara-gara nih makun raya. Mana kedigaga? Ah? Hah? Iyo kada si tari siwadi bicawa siwadi. Demit toga ka cucuk tadi je lakai sa di kumak itu. Itu hadirin. Kita kembali ya. Jadi perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Tapi megai milo dampar ripung Allah Ta'ala. Terutama setelah salat subuh. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, narampi Andri Gurutta Al-Imam Al-Munziri, kadang Andri Gurutta Al-Imam Al-Munziri, nigi pura masa paja subuh nabacai astagfirullah innahu kana waffara. Baca ye, tak apalah ye. Ibu-ibu Ibu-ibu. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Tak apalah nikah. Tak apalah memang ni tak kelakun kamu apa? Purak ko penrang. Wapa guran astagfirullah innahu kana ghaffara puraku macara. Makana ro ibu-ibu madapi kesit na setting kedingin gara ero na tapak guran gara kutabaca ni. Nasang astagfirullah innahu kana tawwaba. Bagaimana kaje tawwaba? Astagfirullah innahu kana ghaffara. Dalam keterangannya Andri Gurutta Al-Imam Al-Munziri, ulama besar ini. Nigi pura masam pajasubu na baca yero astagfirullah innahu kana ghaffara wikapitu pulo makuling. Nak dampengang ipung Allah Ta'ala dosana arua puluh na tahu. Maganita nero arua puluh na tahu. Engka naga ilalan na yung sige umur arua puluh na tahu. Siya umurut tak buang? Siya ka umurut tak? Onretana na tumatotay ito ye. Nalupay umuru na? Ya. Onretana ro yasangnya 20 na taon. Iya lagi 40 tanang anak taong umuruku na meteta na sa dituo. Maga yero 20 na taon. Baca itu. Tapak gurangi bene tapak. Kenapa keterangan dalam kitab itu ia ku ulakai bacai nak dan pengetui dosa na pengelatala bene na. Bene baca nak dan pengetui dosa na pengelatala lakin na. Suami istri yang baca maka satu keluarga Allah ampuni dosanya. Mapunco mi astagfirullah innahu kana ghaffara. Wik kapitu pulo kibaca rimon ripurata mas sepajas subuh. Untuk apa dibaca itu sama adalah bentuk pengakuan maka kita ini al-insan makhallul khata'i wan nisyan. Yaitu yasangnya rupa tahu onran na memang tak salah, onran na memang tak kalupa. Ya. Manusia itu kata dasarnya nasia, pelupa. Kata dasarnya nasia. Jadi ko engkau tahu liwat ni tak kalupana, asan na dito na ni sangi bola na dito na ni sangi bayne na laki na dito na ni sangi wija-wijan na dito na ni sangi tanyana manusia itu amnesia. Kata dasarnya nasia. Diri. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Da mo maga egana dosana si dia tahu na rekomelo memoy mengaku ripong Allah Ta'ala. Ang kamay na dampong aku rito pong Allah Ta'ala. Iya ro iblis turitan-rutan ro na pong Allah Ta'ala. Ang kanang-kana si runtuk Nabi Musa. Makaday iblis Nabi Musa. Ang kaparilo kukuridi kadaga ro. Makadadega nawat ditapudang pong Allah Ta'ala makada degaroga galalak kasi. Nak dampang nga pong Allah Ta'ala.
Tapudangi pun Allah Ta'ala kada puang dega je roga galal kesita dampang ang iblis. Maka day Nabi Musa ba upalatuk mo tu. Payaro Nabi Musa narampi pun Allah Ta'ala lan nakurangi ya wa kallamallahu Musa taklima. Yaro Nabi Musa Nabi macapilah ya. Nabi mananna ya. Onron na Nabi Musa angkan kada pudan pun Allah Ta'ala kada puan macina-cina kaje mita ko. Onron na tu Nabi Musa tu. Ya. Jadi maka deba upalatu mo tu ku pun Allah Ta'ala kada puang. Kero iblis siruntu ka Iaro pengharapan na kasi iblis dega je roga galala tak dampangangi atas salanna. Selama ini engkau mengutuk dia. Dega roga galalat tercabu ia rokutukat tari iblis. Maka dari pengalat ta'ala. Dega gasikalica atakku sangadina angka manamoi kuat dampang assalam melo tungam moi milo dampang. Termasuk iblis buang. Iya, namo iblis assalam melo moi mengaku dan pengeto. Angka misarakna. Angka misarakna. Akade Nabi Musa aga sarakna buang. Akade pun Allah Ta'ala palatukan ni iblis. Angka lala kuat dampang sinin na atas salanna dan kutukan saya selama ini saya akan cabut assalang. Nulle moil lauriku buruk na Nabi ada suju sabak ia mitu naku surem masu ilalan na suruga ia minaku tanro iblis na sabak dena melut turusi perintahku riwattu kusuro na suju ri Nabi Adam wa ikulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis alena bawa dena melut suju malaikat lengi suju mana sangadinna alena. Jadi kumelo-melo mengaku sujud ke ruku buruk na Nabi Adam. Wak dapat ngasinin atas salan dan saya akan cabut kutukanku kepadanya. Lo nemu podang diisu Nabi Musa. Siruntuk iblis pura nak sifat bicara pun Allah Ta'ala. Nasa jadi kamu gatu kariba madicing angka kariba madicing. Aga dicing na angka lala nak dampang kupung Allah Ta'ala. Ada jalan Allah mencabut kutukannya kepadamu asal engkau mampu mengerjakan syaratnya. Maka dari iblis aga sarakna podanga. Maka dari Nabi Musa, maka dari pun Allah Ta'ala saya akan maafkan dan saya akan cabut kutukan saya kepada iblis. Narikumelo illo suju riku buruk na Nabi Adam. Aga na po iblis. Anu dena na itu. Anu dena. Tuo lagi na de kumelo suja apalagi mati nih. Itu iblis Ya renni kesempatan boleh ripung Allah Ta'ala milo dapat tapi tidak mau melaksanakan syaratnya. Dan inilah yang banyak kita adopsi hadirin. Nawuka pun Allah Ta'ala babanna at dampenge na yakia banyak di antara manusia itu yang tidak mau memohon ampun, memohon maaf. Iblis dibukakan pintu maaf tapi tidak mau. Kita ini natanatuki iblis. Tanatuki iblis. Tuh hadirin. Nah, jadi permasalahannya sekarang meloki gemilo dampai yari ganadi. Ajak kama iya pata milo dampeng boleh pi malakul maut. Itu yang terjadi sama Fir'aun, itu terjadi sama Namrud, itu terjadi kepada manusia yang paling kaya namanya Qarun. Mapacu-pacu meninyawana napa milo dampeng. Oh dia negagalalang. Jangan sampai itu yang terjadi kepada kita hadirin. Nah peringerak itu pun Allah Ta'ala sekaligus ini yang terakhir yang saya sampaikan. Akan itu pun Allah Ta'ala. Wa anfiku mimma
razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Boleh malakul maut mendatangi seseorang. Boleh. Melo ni cabut nyawana. Maka damani hayyar tawe. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. Puang deganawat dikasih yunduru amate aku cinampa puang. Deganawat dikasih kitunda ajalaku cinampa puang. Saya minta waktu, saya minta diberi kesempatan. Kenapa dia ucapkan begitu, Pak? Ipitamanan di sini na pacalang angket taja ngilalan aku buruna. Si matai kawiani ko malaikat macale lo namai. Metana tu jago. Lo namai tama namai. Naigan rusu ko. Metalak no jago. Ya kungka ko lalo mo pandangin te mana tawe. Titi wa tak tanay kungka ko. Lo namay. Ni sa medok ko. Lo namay ni gasa ko. Lo namay ni ganrusu ko. Kada umatin ka to ngani. Dia minta. Degalalak kasi kiunduru amate aku cinampa puat. Degalalak kasi kitunda ajalaku cinampa puang. Kadai pungalatala. Seandainya saya beri engkau waktu. Saya tunda kematianmu, saya undur ajalmu, kira-kira aga melo mu pigau. Di ayat itu ada dua permintaannya. Satu, fa'as-saddaqah. Yang kedua, wa akum minas-sadihin. Fa'as-saddaqah. Melo mana nak puan mak biringi waramparakuhi. Maiga waramparaku puang. Malupo bolaku puam malupo otoku puam malupo usahaku puang malupo to biniku puang. Kutawe renga waktu puam melomana wat beriang iero malupoi. Bolaku malupoi melo ku patama masigi Usaha ku yero malupo melo ku patama waselik nari pesantrengi. Oto ku puang yero malupo melo ku ala oto sosial angka malasa alay otowe butiwi rumah sakit angka mati alay otowe mulurang ilo ku burukna. Benena. Bene ku puang iyero malupo Poy. Barat tatambay lupo na puang taroni ku patama pagadaya. Cede mesilo pagadayang. Cede mesilo pagadaya peko ni pili tatambo lupo na. Kutawirenga waktu puang. Saya masukkan. Tapi melo na beri padahal waktu na magala di gaga. Sikit de. Kikiri galak ka betitan rutedo makan ri paku jembatan sapi pinalara. Pada tukaru na dupa ko mapasang kita pikolo mapasa tuli lama minali. La ila tau na puata waramparan. La ila. Kalau mapasa dia tuli rontok minali. Aku lama nandriang dia nak pakai kunyong. Dia pakai kunyong sama deki-deki situ kunyong all resike na tahu. Namo kunyong ni nasike keto. Tahu aga ye. Tahu rapa kapam. Tania lo tasal. Agapi parilamu. Wa akum minas-salihin. Melo nak puan macito kanja. Melo nak masampaja puan, melo nak mabirjama puan, melo nak siama ama puan masih lesurang. Melo nak siama ama mak beli bola. Pura kasih sakara, pura kasih kada-kadayang.
Ko tawerenga wattu puang ku palisunga manang iya rogaganna pureku esa puang perbatasa pala perbatasa galu perbatasa dara. Ya, pagatonga tu tau iya na pala lete si pala na pala lete si pala. Mana pa je pala pak jukana. Pala bansanana na pala bansanana na makasil lay kepo pakibuana. Napemelo na palisumano gaganna tau pole mani malukul maut. Apakah dengan permohonan itu sehingga Allah merubah takdirnya? Di ayat berikutnya dikatakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Puradekna kiundurui, puradekna kitundai si dia to makina pasak narikupulai ajalanna. Ya. Jadi catatan terakhir ini Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada waktu diberi kepada kita, elo nikmai. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, perbanyak istighfar. Aja na tuliwa warampara batil. Dia na marigaga. Ya tu ko baca-baca melo ilo ilalanna warampara melo ilo maiga. Ya, maiga. Pada-padanna nigi pura mas sapajang asara na baca surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wik kapitu 10, maka Allah yang mengurus semua urusannya. Jadi aja tahirak ko tapang kadui ko dompet tah. Pura ki mala duwi engka sije selena aja tahirak. Baca surah An-Nasr setelah salat asar 70 kali. Idza jaa nasrullah wal fath baraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Saya kira inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya minta Bapak Ibu sekalian, karo sila sorangi kasi kurma seki pangkajende nene malomo sedang dirawat mengidap tumor ganas. Wilawi acan ningat tamanang bacangang suratul Fatihah. Mudah-mudahan irolasana nakkai pong Allah Ta'ala Allah angkat penyakitnya dan diganti dengan kesembuhan. Wala hadhihi niyya likulli niyatin salihah laha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.